Egunon, jaun Andreok, ongi etorri Gipuzkoako Foro Aldundiak, legealdiaren erdia betetzear dagoela antolatu duen ekitaldi honetara. Bestetan legealdiaren Ekuadorra gainditzen danean horrelako ekitaldiak antolatu izan dira, hausnarketa egiteko egin diren gauzen inguruan eta oraindik egiteko geraltzen direnen inguruan. Baina ekitaldia ohikoa izan arren, seguru nago bat etorriko zaretelanerekin legealdia ez dela bat ere ohikoa izan. Ezin zaio inolaz ere kalifikatibo hori eman. Agian zuetariko askok irakurriko zenuten Mario Vargas Llosaren Conversación en la Catedral eleberria, edo agian ezagutuko duzue gogora ekarri nahi dizuedan pasartea. En Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, un personaje, Zabalita, se pregunta a sí mismo cuándo se nos jodió el Perú. De Zabalita y su origen vasco ya hablaremos otro día, incluso de Perú, que bastante tienen, pero desde luego en esta crisis, y a diferencia de la novela y de cualquier otra crisis que hayamos conocido, sabemos perfectamente cuándo se jodió el Perú. El Perú se jodió el 14 de marzo del año 2020. Ordutik hona bizi izan dugun egoerak inpaktu ikaragarria izan du maila guztietan. Gizarte mailan, giza mailan, ekonomia mailan, eta nahiko lausotuta daude hori gertatu baino lehenago geneuzkan erreferentziak. Esan nahi dut, pixkat desitxuratuta dagoela hori baino lehen gertatzen ari zana. Eta gogora ekarri nahi dizuet. Pandemia gertatu baino urtebete lehenago batzar nagusiak berritu egin ziren. Udal eta foru hauteskundeak izan genituen, maiatzaren 26an. Eta hilabete geroago, ekainak 28an, Markel Olano diputatu nagusia bihurtu zen, handik 3 egunera bakarrik gobernua genuen. Orain, ezkeroztik gertatudan guztia ikusita eta gogoratuta momentu hartan Espainian bizi zen giro politiko nahasiak kontutan hartuta, esan genezake benetan abiadura handiz eta indar handiz hasi zela legealdia. Beste datu bat, handikan 4 hilabetera eta uda tartean egonda, Gipuzkoako Foru Aldundiaren gobernuak bere plan estrategikoa aurkeztu zuen. Gipuzkoa eraikiz, 3 urtetarako ekintzak eta helburuak zehaztuta. Eta hori dena abiadura bizian zijoanean, orduntxe izorratu zen Perú. Por si no recuerdan cómo era Perú, pues Perú era más o menos algo así. Era mucha gente sin mascarilla, todos juntos, pensando en cómo podíamos avanzar y seguir adelante. Orain, iritsi da momentua, diseinatu ziren proiektu guztiak berrindartzeko unea. Ez dira geldirik egon diren proiektuak, baina lehentasunak beste batzuk izan dira, eta orain 100% berraktibatu behar dira. 2019ko urtearen amaieran genuen indarra berriro berreskuratzea, abiadura hori hartzea, eta aldi berean, oraindik pandemia gainditzeko falta diren gauzak kudeatzea, bi horiek dira legealdiaren bigarren zatirako gelditzen diren erronka nagusiak. Hoietaz hitz egingo dizue, Markel Olano diputatu nagusia. Aurrera. Egunon guztioi, eta eskerrik asko gaurko ekitaldia etorri zaretelako. Aurkezleak egiten zuen deskribapen hori, laburra izanik ere nik uste oso egokia izan dela ikusteko, orain dela 2 urte nola genden, argazki hori oso esanguratxo izan da, ez? Nola genden maskarilla gabe, jende asko bilduta, eta hori nola oso modu radikalean aldatu dan, hori egia da. Berak aipatzen zuen, nola gobernua ziztu bizian osatu genuen, hauteskunde ondoren, eta horrek ematen zion gure lurraldeari egonkortasun politiko importantea. Gure lurraldeak ezinbestekoa duena, eta azkeneko urte luzetan gainera izan ez zuena. Beraz, egonkortasun politikoa hor lortu zen, konsolidatu zen,
Eta gero baita ere ez dugu ahaztu behar urte luzez baita ere hazkunde ekonomiko etengabe batean gendela. Beraz, horrek ematen zion baita ere arnasa handia gure gizarteari eta gure lurraldeari. Berak esaten zuen, gu plan estrategiko bat egin genuen, justu onartu genuen azaroaren 20an, eta bertan konsolidatu nahi genuen guretzako tresna nagusia dena. Izan da eta izango dan tresna nagusia. Eta hori da etorkizuna eraikiz, derentzako ezaguna izango dana. 2017an jarri genuen martxan, eta biztan da etorkizuna zuen biztan, duen lurraldearen agenda politiko berri bat, eta dauzkan erronka nagusiei aurre egitea modu konpartituan, eta baita ere bigarren printzipio nagusi bat zan gure gizartearen kohesioa, kohesio soziala. Gure misioa, berriro errepikatuko dut, instituzio bezala da Gipuzkoa izan dadila etorkizunean, epe motzera nahi genuke, erreferentziat mundu guztian desberdintasunai aurre egiteko. Desberdintasun sozial guztiei. Izan daitezke ekonomikoak, izan daitezke genero desberdintasunak, izan daitezke baita ere hizkuntza desberdintasunak, guztioiei aurre egiteko referentzia bat izan nahi genuke mundu mailan. Eta lehenengo emaitzak izan genituen, hasita segituan, handik pixka batera jarri genituen martxan lehenengo laborategiak, etorkizunarik izen lehenengo laborategiak. Gogoan daukat, adibidez, 2019ko maiatzaren 30ean jarri genuela Tabakaleran euskarazko ikus-entzunezkoak sortzeko laborategia, bideo. Tabakaleran bertan, uztailaren 8an jarri genuen gastronomia digitaleko zentroa edo laborategia, LABE. Eta handik baita ere hilabete batzutara, azaroaren 15ean jarri genuen Gipuzkoako zibersegurtasun industrialeko zentroa, ZIUR. 3 horiek markatzen zuten pixkat, proiektu estrategikoen ikuspegitik, aitzindaritza, esan dezakegu, baina gero horrekin batera jarri genituen lehenago zetozten eta berriak ziren denera 32 proiektu experimental. Arlo oso diferenteetan eta beti ere hemen zaudeten gizarte eragile askorekin elkarlanean denak ere. Baina adibidez bat izan zileken adimen artifizialeko proiektu bat, bestea enpresetan barne ekintzailetza sortzeko proiektu bat, beste bat adibidez gure mundu ekonomikoan konziliazioa eta konziliazio erantzunkidea sustatzeko proiektu bat, edo adikzio desberdinen prebentziorako beste proiektu bat. Horiek izan dira pixka bat, entresaka bat eginez, zenbat proiektu, 32-tik 4 aukeratu ditut, ikusteko ze anitzak diren eta ze destino diferentea dauzkaten. Garai hartan beraz, ziurgabetasuna handia genituen, baina Gipuzkoa martxan zegoen eta martxa bizian zegoen, aktibo zegoen. Eta etorri zan, aurkelezio bezala el momento en el que se jodió el Perú, ez? Berak aipatzen zuen data, izan zan alarma estatua sortu zen edo egintzan eguna, ez? 2008ko martxoaren 15-tik aurrera martxan jarri zen, eta denak gu guztiok, hiritar guztiak konfinatuak genden hortik aurrera. Horrek eragin zion Foru Aldundiari bete-betean arlo jakin batean, eta da gizarte politiketan. Gizarte politiketan eta zaharren egoitzatan hor izan genuen kolpe handiena. Eta hasiera-hasieratik izan genuen kolpe handia. Dana dalanik data bat ipintzearren, martxoaren 26an Zarauzko egoitzan, zaharren egoitzan, 91 urteko emakume bat zendu zen, hiltzan. Hori izan zen Gipuzkoan egoitza baten hiltzan lehenengo persona. Eta guretzako, denentzako kolpe oso importantea izan da. Izan zen, eta horrek estenifikatzen zuen ze egoera berezian eta salbuespeneko egoeran genden. Horrek ekarri zuena da, realidade bat oso ezaguna izan ez dena, baina da nola aktibatu zen Foru Aldundia, eta nik esan nuke gainera, Maite Peñamen daukat, gizarte politikako departamentua, salbuespen egoera batean izugarrizko implikazio pertsonal batekin. Hor ikuste duzen argazki horretan, adibidez, Txaran, bertako sotoan, gizarte politikako zentrua edo egoitza nagusia da Txara, eta bertan sotoan almazen bat jarri zen, egoitzei ahalik eta azkarren materia sanitarioa epiak eta helerazteko. Hor zegoen koska importantena, larriena, eta guk egin genuen, alizan genuen guztia, ez seguro ez modu oso profesionalanean, baina funtzionario eta langile txoferrak ere implikatu ziren, material horiek banatzen egoitza guztietara. Alizan genuen azkarren. Gure lehentasuna zelako, izan zan, da eta izango dalako bizitzak salbatzea. Bizitzak izan dira gure lehentasun
nagusia. Ez da guretzako bakarrik, nik esango nuke euskal sistema instituzional osoan hori izan dela lehentasun nagusia. Por lo tanto, estamos hablando de una implicación personal importantísima que fue más allá de la obligación laboral y que supuso seguramente lo mejor de toda esta pandemia. Observar cómo la gente, en la medida de sus posibilidades y con un ejercicio de responsabilidad encomiable, dio todo lo que tenía para salvar vidas. Porque éramos muy conscientes de lo que estábamos haciendo en ese momento, que lo que estábamos haciendo en ese momento estaba salvando vidas y que estábamos viviendo un momento histórico absolutamente dramático. Fue una crisis sanitaria, económica y social. Ha sido, está siendo, está acabando. Nik esango nuke, guretzako bintzet, instituzionalki hori bizitzan genuenean, lehentasunak aldatu zirela guztiz. Eta esango nuen, bueno, hemen ja, Juan Carlosak esan zen hasieran, ez? Plan estrategikoa markatzen zituen hildoak eta lehentasun guztiak hankaz gora joan dira, eta hor egin behar duguna da, zenbait lehentasun ezarri. Pandemiari egokituak. Bata izan zen, orain esan dudan bezala, gizarte politikak eta batipat persona osasuna eta personen ongizatea. Eta bigarrena zen, pandemiaren ondorio ekonomikoa aurre egiteko baita ere, neurri batzuk hartzea salbuespenekoak. Egin genuen ajuste bat, martxan ja, ajustea apirilaren 24 egin genuen, ajuste importante bat, eta horrekin, babestu alditu ziren, guretzako funtsezkoa ziren bi atal horiek, arlo soziala eta arlo ekonomikoa. Egokitu egin genuen uztailaren 29an plan estrategikoa, eta hor ezarri genituen bi printzipio nagusi, jarraitzen genuen kohesio sozialarekin apustu egiten, noski, eta baita ere desberdintasunei aurre egiteko borroka ere jartzen genuen erdi-erdian. Beraz, guretzako plan estrategiko berritsu honek oraindik ere gehiago fokalizatzen zituen gure lehentasunak eta arlo sozialari eta kohesioari ematen zion inportantzia nagusia. Eta hortarako gure estrategia guztiak hortan fokalizatzen genituen. Eta garai hartan jarri genuen, nik esango nuke, despliege bat oso importante instituzionala pandemiaren kontra 100 neurri baino gehiagorekin. Txoke plana jarri genituen, adibidez gizarte politiketan oso importante izan zen. Hor, 4 printzipio nagusi ezarri zituen Maitek eta bere ekipoak. Lehenik eta baina importantea zen, egoitzetan eta gure zerbitzuetan aurre hartzea pandemiari. Eta izan ginen lehenengoak ospitalak edo zentruak zabaldu genituela COVID-eko gaixoak bertan egoteko eta ez zaten kutsatu egoitzan beste jende guztia, beste egoilar guztiak. Aurrena izan zen Gurutze Gorriarekin batea elkarlanean, Matia kalean sortu genuen zentrua gaixoentzako ospitala, eta ondoren etorri ziren Eibarkoa eta Ordiziako egoitza. Denak ere egokitua finalidade horretara. Bigarren printzipio nagusia, prebentzioa. Diarekin batera jarri genuen martxan elkarlan bat, eta 120.000 PCR preventiboa baino gehiago egin ditugu garai honetan. Eta darraigu egiten, baina 120.000ko zifra hori prebentikoak izanik niretzako funtsezkoak izan dira, egoitzetan gelditzeko pandemiaren estensioa. 3. printzipioa, babesa eskaintzea. Eta hortarako, babes hori helarazteko gure egoitzetako egoilarrei, familiartekoi, langilei baita ere, hor, adibidez jarri genuen gureakekin elkarlanean ikustegia, labanderia eta baita ere materialen zentro logistikoa. Txarran jarri genuenea provisionalki, gero ja gureakekin profesionalizatu egin dugu eta modu ja oso aurreratuan kudeatuta daukagu. Eta 4. printzipio nagusia pandemia honetan izan da gardentasuna. Guk uste genuen funtsezkoa zala informazioa gizarteari modu gardenean helaraztea, eta nik uste dut hortan egoki jardun dugula instituzionalki, baina gero baita ere komunikazioa landu dugu eragileekin, kasu honetan adibidez gizarte politikako eragile eta sektore guztiarekin, komunikazio oso zuzena, eta baita ere arlo instituzionalean adibidez Gipuzkoako alkate guztiekin, eta arduradun politiko guztiekin. Hori izan da pixka bat, gardentasunaren inguruan jorratu duguna. Ez dugu ahaztu behar, egoitzaz aparte, gizarte politikek beste arlotan ere bere esfortzua eduki dutela. Adibidez, bazterkeria egoeran zeuden persona askok eta askok, pandemia egoeran eduki dituzte 3 aterpetxe euren zerbitzuan bertan jasoak izateko, pandemian eta konfinamentu garai gogor horretan. Orio, Zarauz eta Hondarribiako aterpetxeak izan ziren.
Eta oro har, gizarte politiketan esan beharra daukat, orain arte, egin den lurralde honek eta hiritar guztiok egin dugun esfortzurik importantena orain ari garela egiten gizarte politiketan. Ez dugu ahaztu behar, 2021ko aurrekontuan historikoa izan zen, lehenengo aldiz Gipuzkoan hiritar bakoitzak bere zergen bidez 600 euro baino gehiago jartzen ditu gizarte politiken arloan. Bere zergen destinoan 600 eurotik gora lehenengo aldiz gizarte politiketan garatu, individualki. Y en el ámbito económico, ¿qué os voy a decir? A muchos y muchas representantes del mundo empresarial, del mundo de la hostelería, del comercio, del turismo, los sectores que más habéis sufrido el ámbito de la pandemia, que ha sido durísimo, sobre todo para los negocios pequeños, que o bien han estado cerrados o han estado, si no parcialmente cerrados, en una situación absolutamente dramática y además, desgraciadamente, muy continuada. Habéis tenido una gran incertidumbre. Y para ello, ya el año 2020, hacia el mes de abril, pusimos en marcha una medida de choque en el ámbito económico con una partida de 28 millones de euros, precisamente para los sectores más afectados. Y el movimiento que hizo el Departamento de Hacienda de la Diputación, para mí fue seguramente de los más importantes y potentes. Seguramente no muy conocido en la sociedad, pero habilitó 330 millones de euros con aplazamientos y con devoluciones rápidas, agilización en las devoluciones para las empresas en el momento en que más lo necesitan. Es una cantidad muy importante. Un año después hemos aprobado el plan Ekonomia Indartuz con 95 millones de euros, ya en abril de este año, con 3 principios o conceptos fundamentales. El primero, el de apoyar de nuevo a los sectores más afectados, con más de 40 millones de euros. El segundo, continuar, o diría yo, Aintzane Oyarbide, reactivar el ámbito de las inversiones, sobre todo en las infraestructuras viarias, algo que quedó repriorificado y un poco atrás en las prioridades con motivo de la pandemia en 2020, pero hemos decidido que desde un punto de vista anticíclico era muy importante reactivar la inversión. Y son 3 obras, entre otras, pero yo destacaría en este plan, en el plan Ekonomia Indartuz, la carretera entre Urretxu y Azkoitia. El primer tramo ha comenzado esta semana en su ejecución. El acceso al polígono 27 y también el centro integral de transporte. Bueno, son 3 inversiones muy relevantes a principio de año ya, desde 2021. El tercer concepto fundamental es el de la innovación y la competitividad con un destino de 29 millones de euros. Sería el plan en su conjunto. Y a la hora de hacer una valoración en el ámbito económico, yo hablaría de que nuestra industria y nuestras empresas han dado un gran ejemplo en tiempos de la pandemia. El ejemplo de que se podía, a pesar de que algunos decían lo contrario, se podía compatibilizar la preservar la salud de los y las trabajadoras y al mismo tiempo mantener la actividad económica. Esa compatibilidad, que en su momento, como decía, se puso en duda, ha significado un gran reto y un esfuerzo hercúleo por parte de las responsables y los responsables y los y las trabajadoras de las empresas de Guipúzcoa. Y yo hoy sí quisiera trasladaros a vosotros y a vosotras nuestro reconocimiento como institución, porque realmente ha sido una de las claves de la pandemia, desde la perspectiva de, en primer lugar, el mantenimiento del empleo, pero luego también desde la perspectiva de la reactivación económica que estamos viviendo en este momento. Lo podemos hacer porque mucha gente en el territorio lo ha hecho muy bien. Y eso lo tenemos que reconocer. Hortik aurrera, neurriak aipatu ditut, zifrak aipatu ditut, baina importanteena zifretan pertsonen ingurukoa dira, pertsonak dira guretzako lehentasun nagusia. Eta niz zifra daukat buruan, eta etzai burutik joaten, eta hori da gure egoitzetan zendu diren, hil diren pertsonen kopurua. 2020an eta 2021an urte gogorra hauetan gure egoitzetan zendu diren pertsonak. 323 pertsona hil dira. Hori da nik buruan daukadan zifra. Horre bisualizatzen du, segurunez instituzionalki zein dan gure egoera, zein izan dan gure egoera, baina egia da guztio daukagula gure inguruan pertsona bat oso gaizki pasaduena, oraindik ere oso gaizki pasatzen ari dena, o senitarteko bat joan zaiona. Eta ni gaurkoan, persona guzti horiek dauzkat gogoan. Iruditzen zait, pandemia honek
utzi duen arrasto importanteena sufrimentua izan dela. Eta gaurkoan, nik hori dauka gogoan. Nola nahi ere, pixkat, ekitaldiari animo pixkat emateagatik, baita ere importantea da, eskerrak emateko eta rekonozitzeko momentu da gaurkoa. Hori funtsezkoa da. Gipuzkoak aurre egin dio pandemiari eta aurre egin dio elkarlanean. Eta gu definitzen gaituen kontzeptu nagusia eta portaera nagusia da elkarlanerako daukagun ahalmena. Hori da Gipuzkoako marka nagusia. Hasi, osakidetzatik eta gizarte zerbitzuetatik. Horiek izan dira bisualenak eta gainera gogoan daukat gizarte zerbitzuek, osakidetzak eta osakidetzako langileek zer rekonozimendu edukizuten adibidez gure balkoietan, ez? Egunero. Baina hor daude baita ere elkarteak, hor daude enpresak, hor dago jende asko eta asko pandemia momentuan sakrifizio handi bitatez erantzun egoki bat eman duena. Beraz, esan zuei esker eutsi diola Gipuzkoak eta zuek etxeako eskerrik asko egin duzuen lanarengatik. Denborak esango du pandemiaren ondorioa zain izan dan. Nik uste dut honek beharko duela analisi oso sakona, baina nik zifra bat ekarriko dut, pixka bat, niretzako esangoratxoa dena eta deskribitzen duena pandemia honek ekarri diguna. Esan dut egoitzetan eduki duena. Hemen ikuste duzuen kuadro honetan, aipatzen dira, El Paisek egin zuen irakurketa bat, 100.000 biztanleko lurralde probintzi bakoitzean, zein izan zan 100.000-tik hildakoen tasa o portzentaia. Eta esan dut guk lehentasuna bizitzari eman diogula. Adibidez zifra bat jartzeagatik, niretzako funtsezkoa, Gipuzkoan 100.000 biztanletik 1,31 hildako izan ditugu, Madriden 3,78. El Paisen jartzen duen kuadro honetan. Horuzten dut. Baina berriro azpimarratzen den niretzako funtsezkoa izan da, bizitzak salbatzea eta horri lehentasuna ematea. Hau da, pandemiari aurre egiteko egin duguna, deskribapen xumea eta bizkorra izan da. Baina horreko ez du esan nahi, pandemian nien inguruan ibili garenik bakarrik. Hor, etorkizuneko proiektua genituen, etorkizuna lantzen jarraitu dugu, proiektu estrategikoak, erreferentzi zentruak jarraitu dute gure lehentasun bezala, eta arlo hori jorratzeko gurekin dago Jose Ignacio Asensio diputadua, bera itokatzen zaio pixkat horren inguruko deskribapen bat egitea. Ikusten duzuen bezala elkarrekin egiten dugun esfortzu bada, eta berak deskribituko ditu egin ditugun esfortzuak batipat etorkizunari begira markatu ditugun estrategien inguruan. Jose Ignacio, zura da hitza. Eskerrik asko guzti. Bai, egun guztioi, eskerrik asko Markel, otik hasiko naiz, nolaz gogoratu ez, ze gogora bizi dugun, zifra horiek, zifrak ez dira hotzak, personak dira, eta gogoratu ezinbestekoa da. Eta baita ere reflexio txiki bat, zertarako gaude guk, zertarako lehentasunak markatzeko, ez? Eta zoko oso ondo aipatu duzu, gutzeko lehentasunak argi daude, osasuna babestea, gizarte zerbitzuak indartzea, ekonomia eta enpleguari eustea. Eta hortarako neurriak hartu genituen, eta oso ondo adierazi da, aurrekontuak aldatu, plan estrategikoa egokitu, eta hortan gure proiektuak ere nolabait bideratu. Zorionez, txertaketa prozesua aurrera doa, eta horrek normaltasun berri bat ekarriko gaitu, ez? Eta hortik bideratuko dugu gure etorkizuna noski. Los objetivos que definimos al principio de la legislatura, yo diría que incluso la legislatura anterior, por eso se pudo hacer esa constitución del gobierno, como decía Juan Carlos, seguramente tan rápidamente, porque teníamos claro cuáles eran los proyectos estratégicos y los centros de referencia que queríamos impulsar. Por tanto, luego nos vino la pandemia, tuvimos que adecuarlos y yo creo que en ese sentido hemos puesto las bases para hacer un relanzamiento, pero teníamos algunos deberes hechos, como yo brevemente describiré a continuación. Esan dudan bezala, bagenituen proiektu estrategikoak eta aipatzearren eta 3 nabarmen adin berri mobil eta natur klima bezalako proiektuak gero eta beharrezkoagoak direla
azpimarratzen du pandemia egoera honek. Azkartu egin behar dugu gure politikak eta gure etorkizunera begira gure pausoak. Para empezar con el primero, yo creo que si alguien albergaba algún tipo de duda de la importancia y el impacto social y económico del cuidado de nuestros mayores, creo que la pandemia ha dejado bien claro, se han citado unas cifras, no lo voy a repetir, pero pues bueno, yo creo que ha dejado totalmente despejado que esa tiene que ser una de las prioridades de nuestro territorio. Pero sí citaré algunos datos. Un tercio de las personas que vivimos en Guipúzcoa tienen hoy más de 55 años. En el 2030 serán la mitad de nuestra población y tendremos 70.000 mayores de 80 años, que representarán un 10% de la población guipuzcoana. Maite. La sola mención de estas cifras deja claro que la viabilidad y el bienestar de Guipúzcoa dependerá de cómo afrontemos este reto de futuro, el futuro de todos nosotros. Muchos de nosotros ya estaremos en esa franja de edad. Eta erronka honi erantzuteko adin berri sortu genuen. Arreta sistemak hobetzeko eta silver ekonomia sustatzeko. Hirugarren sektorearekin elkarlanean noski. Hemen daude zenbait eragile eta hori ere eskerrak eman nahi dizkiet. Helburua da adinekoei zuzendutako zerbitzuak eta jarduera berriak garatzea. Eta honek aberastasuna eta enplegua sortuko du gure herriarentzat. Estrategia honek Pasaian kokatuko den erreferentzia zentro bat izango du. Bertan, 120 plazako egoitza bat eta 25 apartamentu tutelatu egongo dira. Eta bereziki, berrikuntza unitate bat sortuko dugu. Si algún reto tiene una dimensión comparable con el envejecimiento, ese es el reto del cambio climático. El cambio climático que supone, y lo ha supuesto, y la pandemia nos ha enseñado que la salud de las personas y del planeta son lo mismo. Iba a decir que van de la mano, pero yo diría que son lo mismo. Y que Guipúzcoa necesita, o que necesitamos una Guipúzcoa verde y sostenible. Klima aldaketak eragina du gure bizitzako esparru guztietan. Gure bizikalitatean, ekonomian, enpleguetan, naturan, noski. Y aquí también recordaré algunos datos y algunas previsiones. No quiero ser catastrofista, pero merece la pena que tengamos la dimensión del problema al que nos enfrentamos. En Guipúzcoa tenemos ya hoy en día 30 días cálidos más que hace 50 años. Un mes más de verano que hace 50 años. Nuestra temperatura media ha subido 1,2 grados. Si continuamos así, en 30 años perderemos un tercio de nuestras playas. Y el 40% de la población vive en ese entorno, en el entorno de la franja costera guipuzcoana. Necesitamos reducir nuestras emisiones en un 40% de aquí al año 2030. Está aquí a la vuelta de la esquina. Y necesitamos también ser neutrales para el año 2050. Pero esto tiene que ser compatible, evidentemente, con un desarrollo sostenible, con generación de riqueza y empleo. Y garantizar, evidentemente, el bienestar de nuestra ciudadanía. Erronka honek ere badu bere erantzuna, eta erantzuna martxan dago. Naturklima, klima aldaketari aurre egiteko Gipuzkoako fundazioa. Gainera, orain dela egun gutxi, egoitzaren lehenarria jarri genuen Zubietan, Gipuzkoako ingurumen gunean. Naturklima va a disponer o dispone de un observatorio para monitorizar los impactos del cambio climático en Guipúzcoa. Necesitamos saber cómo nos impacta este fenómeno, algunos datos ya se han citado, cómo nos impacta este fenómeno en nuestro día a día, en nuestro futuro, en el territorio de Guipúzcoa. Siempre se ha dicho, es un problema de índole global, pero que requiere respuesta local, una acción local. Las políticas de mitigación y las políticas de adaptación se hacen a nivel local, las tenemos que hacer todos nosotros.
Naturclima nace también, por supuesto, para impulsar las políticas de economía circular y el impulso a las energías renovables que necesita el territorio. Y todo ello, evidentemente, unido a nuestro ecosistema industrial y económico del territorio, para impulsar la economía verde del futuro. Las estrategias de Naturclima aspiran a movilizar 200 millones de euros de fondos europeos y duplicar el tamaño del sector, alcanzando los 10.000 empleos en el 2030. Es decir, es también una oportunidad. El futuro de la movilidad será eléctrico. Y Guipúzcoa se va a adelantar a este escenario con Móvil, un centro de vanguardia para impulsar la movilidad inteligente y sostenible. Y aquí también lo quiero recordar, más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero son debidas al transporte que emplea combustibles fósiles. La carrera ha comenzado y si queremos que nuestra industria del transporte y de la automoción opte a las oportunidades que nos ofrece esta gran transformación tecnológica, tenemos que apostar por la innovación y Móvil es la respuesta a ese reto importante. Hau Gipuzkoarrentzat ardatz nagusi bada. Abiapuntua dugu eta mugikortasun elektriko berrian aitzindari izatea saiatu behar gara. Arlo honetan, sortzen diren garapen eta enplegu aukerak aprobetxatuko ditugu, noski baietz. Gipuzkoa, mugikortasun berriaren nazioarteko referente bihurtzeko aukera paregabea du. La sede de Móvil se inauguró recientemente en Tolosa. Está equipada con tecnología de última generación, tanto en almacenamiento de energía, y ampliará sus instalaciones para albergar un polo de movilidad eléctrica en Eskusaitzeta próximamente. Ha sido considerado uno de los proyectos estratégicos del programa Euskadi Next y aspira a movilizar 86 millones de fondos europeos y una inversión total de 160 millones. Es una apuesta por la industria del futuro, digital, conectada y sostenible. Tampoco me quiero olvidar de otros proyectos de máxima importancia. Se han citado que tenemos 32 proyectos que no se han abandonado ninguno y los hemos seguido impulsando, pero citaré 3 como referencia. Algunas ha citado. SIUR, el Centro de Ciberseguridad clave para nuestras pymes. LAVE, destinado a hacer de nuestra gastronomía una industria de proyección internacional, o el Koldo Mitxelena, centro que reúne nuestro patrimonio cultural y que queremos transformar en un faro transmisor de valores para avanzar hacia una Guipúzcoa en libertad y convivencia. Eta bukatu aurretik, zuekin gogoeta bat egin nahi dut. Gure lanari zentzua ematen diona, lehen aipatu da, Markelek aipatu du. Personak, zuek zarete. Nosotros sí ponemos en el centro a las personas. Y lo ejercemos y lo practicamos todos los días. Desde los mayores que requieren la atención y cuidados. Los jóvenes que necesitan un futuro personal y profesional con derechos y que se les garantice que por lo menos no tengan un futuro peor que el nuestro. Estos proyectos, los que se han citado, alguno dirá que es un acto de rebeldía contra los que dicen que el futuro está escrito. Nosotros decimos que no, que Guipúzcoa tiene que construir su futuro y hacerlo con un profundo sentido social para mejorar el futuro de las personas. Eta horretarako prest gaude. Gipuzkoak aurrera egingo du zuekin. Zuek zarete Gipuzkoako etorkizunerako baliabide baliotsuena. Mila esker, eskerrik asko. Eskerrik asko, Asensio jauna. Bueno, yo imagino que a estas alturas todos ustedes habrán desterrado esa esperanzadora pero ingenua idea de que esta pandemia nos iba a hacer mejores. Cada uno puede tener su opinión. Yo sinceramente creo que la pandemia no nos ha cambiado. Sencillamente nos ha puesto delante de un espejo en el que nos miramos hace año y 4 meses y en el que podemos volver a mirarnos ahora después de pasado ese tiempo para ver quiénes somos. Hala ere, inoztua litzateke pentsatzea ere, pandemia etorri aurretik ispilurik ez zegoenik.
hau da, Asensio jaunak, Olano jaunak, Asensio jaunak aipatu dituzten erronkak eta etxeko lanak ezagutzen genituen pandemia iritsi aurretik. Eta hoiei buruz hitz egiteragoaz, orain 3 emakumerekin, 3 adituak dira beraien esparruetan, eta bide batez esan da, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasunean sakontzea bada ispiluak bueltatzen diguen beste irudiaren beste parte bat ere. Aldaketa klimatikoaz hitz egingo dugu, oraintxe hitz egin du Asensio jaunak, baina sakonduko dugu hortan, baita ere lanaren etorkizunaz eta batez ere digitalizazioak nora eraldatu dituen lan harremanak, enpresa eta langileen arteko harremanak, eta gizarte kohesioaz eta inklusioaz hitz egingo dugu 3. aditu batekin. Datozen garaietan migratzaile jario berriak jasoko ditugu eta ziur aski gizartean mezu populistak ere ugarituko dira. Eta mezu populista horiek agian arrisku bat izan daitezke Gipuzkoako denean dauden hainbat baloreentzat. Markel Onaruk aipatzen zuen elkarlanarentzat edo berdintasunarentzat edo aniztasunari zor diogun errespetuarentzat, ¿está? Por cierto, seguramente se habrán preguntado para qué es la cajita esta de cartón que han encontrado en los asientos. De momento solo les digo, luego les adelantamos más, que van a encontrar un papel en el interior de una cápsula y les vamos a pedir que escriban algo en ello, que lo metan después y que lo rieguen. Ahora no lo riegan después, pero de todas formas más adelante tendrá un poco más de sentido esto de la cajita. Lehen dabiziko solaskidea agurtuko dugu, vamos a dar la bienvenida a nuestra primera interlocutora. Ella está en Países Bajos, Herberetan dago, bera aritua eta aditua da, enpresak, toki erakundeak, unibertsitateak koordinatzen eta batera eginez, hain zuzen aldaketa klimatikoari aurre egiteko. Ella es experta en asesoría y coordinación de empresas, instituciones, startups, para tratar de que las acciones contra el cambio climático sean comunes y sean más eficaces. She's Kristen Dunlop from European Institute of Innovation and Technology. She's the officer at the EIT Climate Knowledge Innovation Community. Welcome. It's nice to meet you. It's a pleasure for us. She knows pretty well our country, so she's not going to tell us only about theory, but also about these hard things needed to be done to work up a sustainable model, okay? So, Ms. Dunlop, welcome. We don't have so much time, so let's begin with a key point, which is the European beginning point to face the climate change. I mean, which is the starting point and which is the one that we should reach if we look 10 years further? I think the key point was already mentioned in the previous intervention. We are already at 1.2. Actually, it looks like we're already at 1.3 degrees of global warming as a global mean temperature, which means 1.5 will arrive in 2030. And at this point, there is nothing more we can do to stop it because of the accumulation of gases in the atmosphere. So that makes, if we keep going as we are, that means we're at 2 degrees by the middle of the century and at 3 degrees by the end. That's unlivable. We won't survive if we let that happen. We have European commitments to leadership. We have just reached a point where there was a climate law, the first principles agreement of a climate law for Europe passed in April this year, which commits to net zero by 2050, but which also commits to 55% of emissions reductions by 2030. So that represents an uplift with respect to the Basque territory commitments and to the provincial commitments. And it's a massive acceleration and a massive shift. It means we need to move much, much faster and much more and much deeper, and to reach for much more holistic and integrated approaches to reducing emissions. We need to change our demand for lifestyles that produce high emissions,
And we need to not forget the critical piece around adaptation resilience. 30% of the Basque, of the region of Gipuzkoa living on the coastline is 30% at grave risk. So really we need to move fast, deep, broad, and in systemic ways. And we must not forget that we are talking here not about technological change. That is a tool. We are talking about social change. So the process you are here to review is one of the most essential in Europe and amongst a number of efforts in Europe to work in ways that respect the need for cultural, social, and political change to support our emissions changes and our adaptation. The first one was a very wide question, okay, but let's try to narrow down it and let's talk about Basque industry. Which are the more urgent transformations that we have to face? I just lost the sound at the end of that. Yes. You were asking about the Basque industry, which are the most urgent transformations that we have to face? So I think the major transformation has to do with the existing competitiveness of the Basque industry, which is a massive advantage and a massive risk. Here there are industries that are amongst the most competitive in the world. You have a dense, a compact, a rich territory of natural resources, and you have a set of global interdependencies and reliances on supply chains and on value chains that are a source of wealth and a major source of strategic risk. And by that I mean by being invested in machinery, manufacturing, aeronautics, energy, service industries with global footprints, you are exposed to the impact of global and local and regional regulations starting to push much harder towards emissions reductions. You're exposed to the risk of supply chain failures and collapse or materials sovereignty if geopolitical relationships begin to erode, which they are doing. So you need new solutions for materials and for materials sovereignty. You need solutions for green materials, raw materials, but also you need solutions for the supply chains that support the industries in this region. You need a dramatically different approach to transport, on-road transport, as is the reason for the Mobile initiative, but it needs to be bigger and broader than that. And there needs fundamentally to be a preparedness. I think the biggest challenge here is that highly competitive businesses working in dense ecosystems are attached to success. It is hard to change whole business models without good choices and alternatives and options that are ready. And so here the need and the opportunity is to invest in the innovations now that are not diversification of products and services, but transformation of whole business models ready for large-scale evolutions as regulation changes and consumer perception changes and global markets change. So we have a lot of things to do, a lot of things to do. So we also have a deep discussion here in Gipuzkoa about mobility, okay? We have a very difficult orography, and we also have a very high road traffic ratings because we are part of one of the main routes towards Portugal, Spain, and Africa. What can you tell us about this kind of problem we have? Well, you are already investing heavily in the importance of electrical infrastructure, and that's important. I think I would advocate for a diversity of solutions. You are on the Spanish hinterland. One of the leading global projects on the Hyperloop is in Valencia. There are opportunities to connect infrastructure from north to south with solutions that are not only in terms of electrification. There are opportunities here to change what you can change in terms of local and regional infrastructure, which can then provide alternatives to transnational, transcontinental traffic. You can lobby because you are also a demonstration region. You have offered the opportunity for fast-paced experimentation in alternatives that can then be copied and scaled by others. And I think it is very, very important also to think about two things. Changing demand. We need to shift from footprint and a focus on emissions footprint to handprint. What are we asking for? What are structural alternatives that don't require such a heavy traffic,
that your role and pivotal place also geographically can begin to influence. And the second is to be a lighthouse region for the interdependencies that we need to pay attention to. Electrification of mobility. There was a report that came out last night on the unintended and unfortunate consequences of efforts in decarbonization, particularly in mobility, which is causing consequences in terms of environmental degradation and biodiversity. We have to change what we're doing in integrated ways. Otherwise, electrification of mobility will not solve for the global problem of degradation of the planet. So this is an opportunity in a region with rich biodiversity to experiment with mobility solutions that are diverse and rich. Okay, just two more questions. We have to be brief. We are nearly out of time. First one, our government says that transition towards a green economy is one of their priorities, but it's not easy for a governor to say people, you are not going to take your car to the city center, or you have to pay more taxes if you keep using a not electric car, let's say. Which would be the key point to engage people and make them feel that they are part of the solution of this transformation? Well, I would say that the reason why EIT Climate Kick is partnered with the Provincial Council of Gipuzkoa has to do precisely with this point. The Etorkizun Erakais portfolio of actions is a portfolio of co-development, co-determination, deep listening with the citizens of this territory. We have opportunities to change if we can change ourselves, not feel changed by others. And I think the creation of a space of action where the government partners with its citizens and creates the conditions, and there are examples in other regions where that is turned into law, a regulation to govern the relationship between citizens and the government in co-determining the problems, the implications of climate change, and therefore the need to change, so that the choices that we are making are not choices imposed, but choices that are self-imposed for our own survival and for the survival of our children. And perhaps one of the opportunities in the collaboration in this territory is to take the power of deep listening, the power of deliberative, participatory process and peaceful coexistence into an intergenerational perspective and to place it into law, because you offer an example that other regions in Europe need to copy and to follow. That was my last questions. There are other regions in Europe, of course, they are also doing their best in this effort. And where should Gipuzkoa look for references or the learnings? Where are the learnings now in European regions? I think there are a couple I would identify. One is in Scotland, the Glasgow City region, and regions that are collaborating on resiliency, particularly actually in terms of the relationship between regional governments, provincial governments and citizens. And they are raising awareness and working on resiliency and adaptation solutions in two ways that I would suggest are important to look at. One is through processes of arts and culture, raising awareness by much more explicitly harnessing the power of theatre, of civic art and civic culture to engage hearts and minds in emotive ways, not just rational ways, to understand what's at stake, what we care about, what we care to take care of, and what we pass on to future generations. There is a process, for example, called a legislative theatre for experiencing systems that really draws the whole community into a deliberative process of choice and decision-making for a number of regions in Glasgow, but also in Andalusia and Novo Aquitaine. I would look at Bologna, the Office of Civic Imagination, the regulation on public collaboration between citizens and the city itself, and the notion of collaborative pacts. These are equivalent to the climate city contracts and the regional city contracts that will come through the European missions. But they're very, very tangible ways of allowing money to be spent by citizens on the issues they think that could be cared about. And the other key thing to learn from would be something like the Saturn Initiative, looking at Trento, at Gothenburg, at Birmingham, where there is a real attention to the relationship between cities and rural regions and the interdependence between the two, designing transformation and decarbonization together
in relationships around small and medium enterprise, industry, and food ecosystems. Very, very interesting references. Mr. Kristen Dunlop, thank you very much to join us. Thank you for your time. You will be always welcome to Gipuzkoa and to the Basque Country. Thank you. Have a good day. Thank you very much indeed. Okay. Goazen aurrera, lehen esan dizuet, klima aldaketaz hitz egiteaz gain, lan ereduaren eraldaketaz hitz egingo genuela, eta batez ere digitalizazio prozesuak nora baldintzatzen duen eta nola aldatzen duen hori guztia. Duela hilabete batzuk, Telefonikako presidenteak esan zuen, konfinamenduak online prozesuari emandako bultzada 3 edo 5 urteko garapenaren parekoa izan zela. Egundoko abiadura hartu du digitalizazioak, eta bueno, nolabait horretara murgildu gintuzten golpetik. Pues de un día para otro nos quitamos los miedos, nos vimos abocados a entrar en un proceso de digitalización acelerado. Seguro que hemos teletrabajado todos los que estamos aquí. Y de alguna manera ese reproche que muchas veces se nos hace a los guipuzcoanos de estar dándole vueltas al chocolate, pues no nos quedó otra que probar el chocolate de una vez, ¿no? Cuando no sabíamos muy bien si estaba hecho del todo, pero no nos quedó otra. Gure hurrengo solaskidea Nerea Urkola da. Bera konsultorea, formatzailea eta coach da, ekipo eta antolaketen hobekuntzan dago espezializatuta. Ez dago hemen nirekin, hemen ikusten duzue, orain dela hilabete batzuk, ez dakit, horrelako erakarrizketa bat izango genuen bera hemen egoteko. Nerea, gustatuko litzaiguke gurekin egotea, ezin dut, egun hortan ezin dut, Josepena, beste batean izango da, ezta? Bueno, oraingoan ikusten duzuenez, bestera batera egin ditzazkegu gauzak. Nerea Urkola, buenos días, bienvenida. Después de esta introducción casi es obligado preguntarle por el teletrabajo como primera cuestión. ¿Qué pegas y qué ventajas le están viendo al teletrabajo las empresas, pero también los trabajadores? Bueno, egunon guztioi, egunon Juan Carlos eta mila esker. Como bien dice Juan Carlos, bueno, pues esto nos ha obligado, ¿no?, a adquirir nuevas formas de vida y de relacionarnos y de trabajar, con ventajas y con desventajas, sin duda. Desde el punto de vista de las empresas, yo veo varias ventajas importantes. Para empresas vascas, por ejemplo, ¿no?, que tienen filiales fuera de Euskadi, incluso del Estado, pues el poder acercar a personas que están lejos, que están en otros países, y hacerlas presentes en el día a día, ¿no? Para muchas empresas también que, por ejemplo, no pueden jugar con subidas salariales en estos momentos, ¿no?, dada la situación, pues está siendo una compensación también todo el tema de flexibilidad, conciliación, el trabajar desde casa. Y yo sí veo que en las organizaciones, bueno, pues en consecuencia ha mejorado el clima en algunas situaciones debido a esto, ¿no? Tenemos personas más contentas. Se ha ahorrado en viajes, se ha visto que hay muchos viajes que se podían ahorrar, por lo tanto había un ahorro en costes, rapidez en muchas cosas, ¿no? Antes íbamos más lentos, teníamos que coger un avión, bueno, ahora ya te conectas, decidimos antes, hacemos las cosas antes y el avance también se ve antes, ¿no? Incluso me han llegado a decir que hacemos reuniones más eficaces al ser por Zoom o online, pues que como que ajustamos los tiempos mejor, ¿no? Desventajas, yo veo muchas también. Hay personas que se han acostumbrado a estar en casa y que no quieren volver, no por un tema de conciliación, básicamente pues porque están más cómodos y más cómodas en casa, ¿no? Y hay, bueno, esa ausencia de personas concretas en organizaciones, pues yo creo que ha sido una pérdida y es una pérdida, ¿no? Una pérdida que repercute en las relaciones también. Creo que también cada vez más vamos a un entorno multitasking, porque es verdad que estamos en reuniones online y me estoy conectando a hacer otras cosas, ¿no? Y creo que nos ha pillado sin regularizar las condiciones de hacer esto. Para los trabajadores, ventajas muchas. Yo creo que han vivido una mejora en la conciliación, muchos de ellos, menos desplazamientos, más comodidad, pero también creo que en según qué circunstancias se ha vivido un abuso, ¿no? Yo recuerdo un día concreto durante el confinamiento a las 10 y pico de la noche hablando con una clienta y yo le dije a ella, le dije, esto del teletrabajo, le dije, es un bluff. Y ella me dijo a mí, perdona, Nere, que esto no es teletrabajo, tú y yo no estamos teletrabajando, tú y yo estamos sobreviviendo, ¿no?
y hacíamos 12, 14 horas trabajando y le llamamos teletrabajo, pero era sobrevivir. Entonces, bueno, creo que hay que llamar teletrabajo a lo que es teletrabajo y no a otras cosas. Sí, antes de la Y bueno, y pandemia, la pérdida de relación también, claro. Nerea, No, la pérdida de relación también. la pérdida de relación, bueno, engancho por ahí. La pérdida de relación, en más de una ocasión te he leído y te he oído decir que para ti la relación es el primer paso hacia la participación en lo que son los objetivos de una empresa y que ese es el punto clave de la mejora en la eficacia, en la eficiencia, en la competitividad de los equipos. ¿Cómo nos afecta esta entrada del teletrabajo a esa realidad? Pues mucho. Yo soy una creyente total de la participación y creo que la participación y las relaciones son cuestión de piel y es algo que lo reivindico mucho, ¿no? Cada día. Creo que que es una herramienta y son herramientas que nos van a permitir diferentes maneras de participación, porque se puede participar en diferentes ámbitos dentro de la organización, por lo tanto hay diferentes canales para la participación y yo creo que estas nuevas formas de trabajar también van a abrir oportunidades de participar, ¿eh? O sea, lo creo fervientemente. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa que yo veo en Euskadi es que venimos de un modelo bueno, pues determinado, ¿no? Más paternalista, más autoritario, y llevamos años, la Diputación está haciendo un trabajo, lleva haciendo un trabajo y está haciendo un trabajo impresionante en este sentido de potenciar un modelo participativo en Euskadi. ¿Qué pasa? Que está calando y hay muchos directivos y directivas que se están creyendo verdaderamente que hay que ir a modelos participativos. Pero se están dando cuenta que a la hora de poner esto en marcha les faltan los recursos personales y las habilidades personales para conseguir esto. Entonces, estamos enseñando a gente a desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces, cuando llega esto, ¿qué pasa? Pues que genera una dificultad mayor en la dinamización de personas y en la dinamización de grupos. Entonces, no es tanto la herramienta, sino el uso de la herramienta. Pero Entonces, la creo que puede sensación, facilitar... perdona, la Sí. sensación, no sé, por lo menos si la compartirán quienes nos están escuchando, pero es que nos han echado a los leones sin explicarnos qué hay que hacer con los leones, si hay que darles de comer, si hay que acariciarlos o si hay que darles con el látigo. O sea, de repente, de un día para otro, tenemos los leones delante. Sin ninguna duda, por eso decía lo del sobrevivir, ¿no? Entonces nos estamos adaptando poco a poco sin regular. Entonces, no es una crítica a la herramienta, es una crítica al uso de la herramienta, porque se está convirtiendo en algunos casos en sustitutivos. O sea, hay gente que le están despidiendo de esta manera, hay gente que la única relación que tiene con la empresa es vía digital, que le renuevan el contrato solamente vía digital. Que el uso, la herramienta está genial, yo solamente reivindico el uso y creo que es algo sobre lo que todos y todas tenemos que ir aprendiendo para que sea una parte más, pero que esto no nos haga perder algo que nos ha costado tanto conseguir, que es, bueno, pues unas relaciones determinadas entre las personas, ¿no? Dentro de la organización, en este caso entre dirección y el resto de trabajadores y trabajadoras. No quería hablar solo de teletrabajo, íbamos a hablar de algo más amplio, que es la digitalización, que está generando una serie de transformaciones. Seguro que han escuchado recientemente el tema de la banca. La previsión es que en 10 años haya un 70% de oficinas cerradas. Eso ya cambia totalmente todo un sector, por ejemplo. Y en el caso de una entidad bancaria, lo anunciaba esta misma semana, el 75% de las personas de las que se va a prescindir son mayores de 50 años. Todo esto ocurre en pleno debate sobre la sostenibilidad del modelo de pensiones. O sea, por un lado, necesitamos gente trabajando, por otro lado, tenemos un proceso de digitalización que parece que va a necesitar menos gente. No sé cómo convergen estas dos historias. Pues sin duda va a ser duro. Yo creo que está siendo una revolución y una transformación en todos los sentidos. La razón por la que ahora no puedo estar en Cursal es porque estoy en este momento en la mesa de comercio de Irún, ¿no? Y precisamente una persona de Cámara de Guipúzcoa nos hablaba de, bueno, pues de la revolución que está suponiendo el ticket buy, solamente el ticket buy, en un tema de relación, por ejemplo, de las empresas, los negocios con la administración, ¿no? En sí mismo ya está siendo revolucionario y es maravilloso, yo creo que es fantástico. Ahora, nos vamos a tener que adaptar todos, adaptarnos de la mejor manera posible y, como digo, tratar de humanizar la manera en la que hacemos eso. Que el cambio va a parar, no podemos aspirar a ello. No se puede no parar. O sea, esto ya es una revolución y estamos en marcha. La cuestión es cómo conseguimos tratar a las personas de la mejor manera posible en este proceso que sin duda necesitamos. Necesitamos de digitalización. O sea, no podemos estar ausentes de esto. Tenemos que estar ahí. Hagámoslo de la mejor manera posible y, como decías tú, no de golpe echándonos a los leones.
Mi última pregunta tiene que ver con cómo integramos a personas con baja cualificación o simplemente, aunque tengan alta cualificación por edad, reticentes a introducirse en estos planes de transformación. A mí por lo menos me ha pasado, compañeros y compañeras que me han dicho, mira, a mí para lo que me queda, déjame tranquilo con todo esto. ¿Cómo integramos a toda esa gente? Bueno, yo creo en la persona de manera individual y colectiva. Los cambios no nos gusta a nadie. Se dice que al único ser humano que le gusta el cambio es al bebé con el pañal mojado. Así que es nuestro reto, el de cada uno de nosotros y de nosotras, ser los primeros en ser ejemplo de adaptación al cambio y ayudar a otros. Creo que tenemos que hacer planes individualizados. Hay que diferenciar mucho entre el que no sabe, no puede y no quiere. Hay que desvivirse con el que por razón de edad, por conocimiento, por formación no puede o no sabe, hay que desvivirse. Y en el caso de las actitudes, pues intentar ganarnos a las personas y dando por supuesto que no nos gusta a nadie cambiar, pero es nuestro reto ganarnos a las personas en este viaje. Es nuestro reto, ganarnos, no imponerlo, ganárnoslas. Pues precisamente este punto de cómo afecta la transformación tecnológica y los cambios de trabajo a personas que tienen las mayores dificultades de adaptación nos va a acercar a nuestro siguiente tema, que es el que les anunciaba antes, que tiene que ver con la cohesión social y con la integración. Guipúzcoa es un referente pues a nivel internacional en estos temas, pero el objetivo es que profundicemos todavía más y que consigamos ser una de las regiones del mundo con menores índices de desigualdad. Erronka horixe dugu orain, desberdintasun txikiena izatea mundu mailan. Vamos a despedir ya a Nerea Orkola. Nerea, eskerrik asko, eta agurtuko dugu jarraian gure hurrengo solaskidea, bera Maria Larraza da, gureak enpresaren komunikazio eta marketing arduraduna, zuzendaria. Maria, ongi etorri, eskerrik asko. Egunon. Hala ere, ez zaituko ekarri gureakek ez gaitasuna duten pertsonekin egiten duen lanataz bakarrik hitz egitera, baizik eta ikuspegi orokorrago batetik ikusteko. Hau da, zuen esperientziatik nola integratu ditzazkegu egoera ezaugarri bizipen oso ezberdinak dituzten pertsonei, gizarte kohesionatuago bat izatea. Lehenik eta behin, nik uste gaia zentratzeko garrantzitsua dela inklusio kontzeptua ulertzea sakonean. Sakonean diodanean argazkia zaratago. Lehen emakumeen adibidea jartzen zenuen, baina inklusioa kakotxartean bogan jarri danetikan arrisku badu simplifikatzea kontzeptua. Horretik sakonean argazkia zaratago jun behar deunen galdetu behar dugu badirudia inklusioa dela egoera zaurgarri batetik datorren pertsona bat gainontzekoekin batea lanean aritzea. Inklusio soziolaboralaren inguruan aritzen izelako, ez? Baina galdetu behar da, pertsona hori baliozko lan bat iten ari da, zemuzko harremana daka bere lankideekin, garapenerako aukera bat du, formakuntzerako aukera bat du, ez? Ikuspuntu konplexu horretatik goaz inklusioaren oinarriak ulertzea. Lehenengo oinarria, eta ja inklusioaren eredurantz dijoa, ze inklusio eredurantz goaz. Lehenengo oinarria, aukera anitzak behar ditugu. Holako eredu bat lantzeko aukera anitzak ez dira bakarrik dibertsifikazioari lotuta ditugunak, ez? Gureaken ulertzen da dibertsifikazioa, aktibidade anitzak, gerozta aktibidade anitzagok errexago pertsonari egokitzeko eta negozio ikuspuntu batetik bai, arrautzak seski batean ez edukitzeko, ez da? Aukera anitzak ere bai, lan mundura iristeko pertsona bakoitzak behar dituen programa eta bide desberdinak. Kontratu bat, ulertu behar dugu pertsona denak ez gaudela prest egun batetik bestera, kontratu batek suposatzen duen ardurari aurre egiteko. Behar ditugu zerbitzu okupazionaletik, zerbitzu sozialetatik datozen aukerak, formakuntzatik, formakuntza prelaboralak, lanbide heziketa egokituak, ikuspuntu oso anitzak iristeko eta bertan garapen bat izateko. Inklusioa ez dalako helmuga bat, inklusioa ibilbide bat da, ez da? Nola iritsi konplexutasun hor da? Bigarren oinarria, sare lana. Ez da erakunde bakar bat ere, hainbesteko aukera batera sortu ditzazkenik. Gureaken lanean aritzen gara, lehenengo gure bezeroekin, lan aukerak sortzeko gaitasun ematen digutenak, gizarte zerbitzuekin,
ehun sozialarekin, hezkuntza sistemarekin, baita osasun sistemarekin ere, ezta? Sare lan hori ehuntzeko edo koordinatzeko hirugarren oinarrira joango ginateke, izango litzake noski ezagutza duen norbaitek koordinatuta pertsona erdigunean jarri. Nereak aipatu du individualizazioa. Pertsona erdigunean jartzen dugun momentuan, denak elkarlanean aritzeko aukera dakagu bere inklusiorako bidean. Eta individualizazio hori da ibilbide bati begira. Pertsonak aukera izan dezan bere erronkak, bere desioak, bere nahiak, bere egoera baliatuz ibilbide hori egiteko. Beraz, individualizaziotik sare lanean eta aukera anitzak sortuz. Eta aukera anitz hori ez dago kontrajarria espezializazioarekin gero eta gehiago aipatzen da espezializazioa lehiakortasunaren osagarri nahita nahiezko osagarri bezala, ezta? Ez daude kontrajarriak? Diruditen arren guretzat osagarriak dira. Dibertsifikazioaren onurak aipatu ditut, ez? Aukera anitzak, arroz guztiak berdinen ez eukitzea. Espezializazioa guretzat ere ezinbestekoa da lehiakortasunerako eta ereduaren iraunkortasunerako. Sektore eta teknologia bakoitzaren ezagutzatik iristegea balio erantzi gehigarri bat eskaintzea gure bezeroei. Automozioa da guretzako adibide oso ona, ez? Arlo industrialean duela 45 urte da, ez? Hasitako subkontratista rol batetikan izan dugun garapena, automozioaren kasua da oso balekoa, iritsi gehalako produktu ingenieritza hortatik, ezagutza espezializazio hortatik, partner izatera, eta partner izatean gara momentutin alako sektore batian, desberdintzen gara nolabait low cost kompetentziatik, ez da? Eta behin iristezela automozioa bezalako sektore baten egoera hortara, ateak irikitzen dizkizu, energia berriztagarriak, mobility, smartphone bestelako sektoreetara. Eta hor esan dezakzu, eta hor mugituz nun dago inklusioa, ez da? Horregatik da osagarriak, jatorrian dago inklusioa. Guk berrikuntza, dibertsifikazio alorretik, baita komertzial bakoitzaren lanetik ere, proiektu berri bat jorratzera goazenen, jatorritik bertatik, errentagarritasuna begiratu behar dugun bezala, begiratzen dugure bai, eta hemen non sortuko ditugu lanpostuak laguntza premia gehien duten pertsonentzat. Proiektuaren diseinutik jatorritik begiratzen dugu elementu hori, bai? Ikuspuntu oso zabal batetikan. Eta horrela jorratzen dugu. Eta 45 urtez erakutsi dugu posible dela, Bai. Eta nola eraman hori politika publikoetara? Nik uste berriro joan ditzake jatorrira, proiektuen jatorrira joan. Karikaturizatzeko moduan, klima aldaketaren arloan, dagoeneko denok oso argi dakagu, alperrik dela gauzak egitea beti bezala, eta bukaeran etiketa berdean jarri pentsatzea, ezta? Jatorritik pentsatu behar dugu. Honekin berdin. Administrazio publikoak eredua eman behar du, etxean bertan, egoera zargarria duten pertsonak txertatzeko, bere proiektu estrategikoetan jatorrian txertatzeko, eta horrela tejido industrialean ebai, enpresarialean hobe esan da, hasiko gaulertzen hobezala RSC kontu bat. Hau jatorritik modu orokor batetikan landu beharreko ideia bat dela ez. Ezagutza badak hau Gipuzkoan, gureaken ezagutza hori zabaltzen egon geha 45 urteetan, eta guen zabaldu nahi dugu jatorri hortara, inklusioan bat filosofia ditzen diogun horri, ezta? Gipuzkoak eta administrazio publikoak eta enpresak ezagutza hori baliatzen jakin behar duen. Eredu horri begira, Europako zein esperientzia nabarmenduko zenituzke? Suediara begira jartzen gehagun baiz. Suediak 6 milioi biztanleekin, bere enpresarik handiena, gure homologoa bezala ulertu dezakegun enpresa bada, Samhall, 25.000 langile dituena, Volvo bea. Nola esan dezu izena? Samhall. Samhall. Volvo bea baino ondiegoa da, ezta? Beti izan da referentea guretzat, desberdintasuna ditugu, irabazi asmori gabeko enpresa talde pribatu bat geha, beraiek gobernuaren jabetza publikoa dute. Beste eredua. Desberdintasun batzu baditugu, ezta? Baina beti izan dira berritzailea guretzat. Eta azken urteetan, komertzialki enpresetara iristeko duten modua da guretzat erreferentzia, ez? Bai, Suediar enpresak Asian produkzio planta dituztenak eta Suediara bueltatu nahi dituenak, bai multinazionalak Suedian planta produktiboa jarri nahi dituztenak,
Samjalekin partner modura jokatzen dute hasiera-hasieratik proiektua bien jartzeko. Duela 3 urte da jarri ziguten adibide bat oso ona. Amazonek hub logistiko bat jarri nahi zuen Suedian, ezta? Bueno, bere partnerra Samjaltzan, inbertsiotik kokalekua bilatu, diseinua egin, eta hasiera-hasieratik argi zuten sortuko ziren 500 lanpostuetatik 200 Samjalek bideratutako eta Samjalen ezagutzarekin landutako lanpostuak eta pertsonek osatuko zuten. Osea, hasieratik egon zan Samjal proiektuan, etzan gero inkorporatu. Ulertuta. Lehen nerea Urkolarekin aipatu digu digitalizazioa eta automatizazioa. Nola eragin lezake kontu honek desberdintasun sozialetan? Pixkat mezu berdinarekin, ez da? Bukaeran goatze bagea, eragin oso kaltegarri izan dezake. Zergatik ez dugu hasieratik pentsatzen, zertarako erabili nahi dugu. Guk gureaken oso argi izan dugu, transformazio digitala zitzaiten hasi ginen egunetik bertatik, gure misioarekin alineatuta joan behar duela. Eta gaur da eguna esan dezakeguna aliatua dala. Aliatua lehenengo arloan lehiakortasunean. Ordenak ulertuko dezu errexago, ezta? Prozesuen optimizaziorako, kosteetan, kalitateetan, eta balio erantxike igarria eskaintzeko gure bezeroei. Fidelizazioa landuz, eta horrela gure lehiakortasuna, eta ereduaren iraunkortasuna bermatzeko aski ezaguna da. Baina guk eba erabili dugu transformazio digital hori, arrakala hori murrizteko bakarrik ez, baizik eta pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko. Guk beti ulertzen dugu digitalizazioaz aparte, hitz egiten dugu gap kompetentzial bat egon daitekela pertsona bakoitzaren gaitasunetatik lan postu baten exigentzietara, ezta? Hemen tartetxo badakagu. Nola murriztu dezakegu? Batetikan pertsonaren kompetentziak sustatuz, formakuntza eta laguntza individualan bitartez. Eta lanpostuaren exigentziak bienak bie, egin beharra dakagu. Baina egokitzapen integralaren perspektibatik begiratzen baditugu, egokitu dezakegu lanpostua, egokitu ditzazkegu prozesuak, egokitu dezakegu lan antolakuntza. Berdin aplikatzen dugu automoziorako produkzio linea batentzako edo eroski oso bat kudeatzeko orduan, ez? Ikuspuntu oso zabaletik egokitzen duzu prozesu guztia. Egokitzapen horri esker murriztu egiten duzu tarte hau. Teknologia oso aliatu ona da zentzu hortan. Demagun realidad aumentada deritzana, ez? Edo areagotutako realitatea. Badakigu formakuntzan aplikazio osonak dituna, ere bai erabiltzen ditugu, baina produkzioan ebai pertsonari laguntzeko erabiltzen badezu, baita lan komplexuenetara aplikatzen badezu areagotutako errealidade hori, askotan laguntzen duzu pertsonaren autonomian. Laguntza bat behar dunak, teknologian balin badu soporte hori, autonomoa da. Autonomoa da momentutikan lan aukerak zabaldu egiten dira. Beraz, argi dauna da, zentzu hortan bideratzen badegu, badagoeneko aliatua bihurtzen zaigula. Azkenengo galdera bat. Arrakalaz ari gea, eta lan merkatuan nola baitzen zeratu ingea, baina beste arrakala sozial bat burura etortzen zait, adibidez, orain adineko pertsonekin gertatu dan arrakala digitala txertaketa edo bakuna hartzeko unean. Badakizu, bolo-bolo ibili dela kontu hori. Hortan ere erraparatu beharko genuke, ez da? Noski, baina erratzta ideia berdinetara joatzen dut. Pertsona erdigunean jarri. Hasieratik diseinuan kontuetan hartu, ez da? Pertsona ulertu, eta gero, zentzu hortan asmo jakin batekin, eta lehiakortasunaren kontzeptura, berriro dena lotuz, ez? Lehiakortasunaren kontzeptua, dagoeneko nahiko argi izan beharko genuke, lehiakortasunaren zitzeiten dagunean, kutsu soziala ez da, hola gehitu beharrik, bertan egon behar degula, iraunkorra izatea nahi dugu, hau, ez da? Orduan, erabiltzen dugunen teknologia bat, erronkak ditugunean, arlo inklusiboak jatorrian egon beharraka. Horre, jatorritikan kontutan hartu beharreko zerbait izan beharko litzateke. Maria Larraza, mila esker zure denbora eta zure ekarpenagatik, eta noski baita ere, mila esker lagundu gaituzten beste bi adituei.
Eskerrik asko. Bueno, vamos a completar el círculo. Hablábamos antes de conceptos relacionados con la economía circular y todo lo que acabamos de escuchar de alguna manera se tiene que transformar en acciones. Ekintzetara eramateko azken urteetan nahiko debaluatua egon den tresna bat behar dugu, eta tresna hori politika da. Eta politika politikariek edo politikoek egiten dute. Beraz, nola, noruntz eta norentzat egin behar diren politika horiek, Markel Olano diputatu nagusiak azalduko digu aurrera. Oso, eskerrik asko. Nik nola egingo digun aurre erantzuteko galdera horri, ez? Erantzun garbia batekin daukat, eta da Gipuzkoako eredua erabiliz. Nik askotan aipatzen du Gipuzkoan eredu propioa daukagula. Ez hobea eta ez okarragoa, diferentea, baina propioa daukagu. Eta orduan, gu dauzkagun erronka guztioi erantzuteko ja pixka bat etorkizunari begira, eredu propio horren oinarriak indartu behar ditugu. Askotan aipatzen dugu, gu daukagula enpresa industriala, ez? Batipat, baina enpresa eta ekonomia aurreratu bat, oinarrian daukana baita ere ezaguzta sistema potente bat. Zientzia, teknologia, egitura potente batek ekartzen dugu baita ere ekonomia lehiakor bat eta horrek ekartzen duguna da baita ere gizarte orekatu bat. Hori dalako bigarren oinarria eta Gipuzkoako bigarren estruktura nagusia eta da gizarte kohesioa. Beraz daukagu, enpresa lehiakorrak gizarte kohesioa eta hori da Gipuzkoako eredua. Gipuzkoa eredua horixe dugu. Gertatzen dena da, eta pandemiarekin hori azeleratu eginda, bizi dugula eraldaketa oso sakon bat, hainbat arlotan. Eta galdera eta nola egiten digu aurre eraldaketa horri. Nik aipatu du lehenago eta errepikatzen nijoa. Guk instituzionalki eta lurralde mailan hortarako daukagun tresna importantena da etorkizuna eraikiz. Hori da, etorkizuneko erronka guztiei heltzeko daukagun tresna nagusia. Aipatzen da, populismoak eman nahi dizkiela errealitate konplexu batzuei konponbide erresak eta sinpleak. Eta beraz ez dituzte konpontzen, ez arazoak. Egia da guk martxan jarri dugun ekimena konplexua dela. Arazo eta realitate konplexu bati erantzuteko soluzio konplexua daukagu. Eta nik pixkat buruari bueltak emanez, ez? Nola simplifikatu, nola ekitaldi batean sintetizatu zein dan etorkizuna eraikitzen sistematika nagusia. Eta nik bi konzeptura baliko ditut. Bata da estrategia eta bigarrena da sistema. Proiektu guztietan argitzen dugu estrategia bat, modu konpartituan eragile guztiekin, eta indartu nahi dugu sistema bat. Eraldaketa horri behar da bezala aurre egiteko. Ez dira planak bakarrik, dira estrategiak. Eta ez dira bakarrik tresnak, dira sistema bat, tresnen sistema bat. Eta hori egiten dugu erronka bakoitzean. Eta niretzako horrek ekarri behar diguna da, etorkizunera ikizen eskema horretan, alde batetik elkarlanarako espazioa sortzen ditugula, funtsezkoa, esperimentatu egiten dugula elkarrekin, eta erabiltzen dugula, lehenago aipatzen duen bezala, esperientzia edo ezagutza aurreratua. Eta horrekin gauzatzen ditugu proiektu estrategikoak, eta baita ere referentzi zentruak. Eta horrekin gauzatzen dugu sistema bat. Beraz, estrategia, sistema, binomio hori. Nik esango nuke, eta etorkizunarik ez dagoeneko konsolidatua dagoen tresna badala, urrengo bi urteetan burubalare jardungo dugu oraindik ere gehiago sakontzen, eta krisitik ateratzeko baita ere, pandemia honek sortzen dizkigun ondori guzti behar da bezala erantzuteko tresna borobila daukagu. Ni jarriko ditut bi adibide pixkat hori gauzatzen dutenak, ez? Nola eramaten dugun ikuspegi orokor bat transformazioora. Eta transformazio horrek azkenean nola gauzatzen dituen esperientzi konkretu batzuk. Nik maigaineratuko dudan lehenengo ejemploa, 3 jarriko ditut, lehenengo adibidea da elkarrekin lanean daukagun proiektua. Nik barne-barnean daukat, segurunez, nire proiektu kutxuna da. Niretzako daukagun, eskuartean daukagun importantena eta dauka proiektzio gehiena. Eta hor, elkarrekin lanearen eskutik, nahi duguna da, Gipuzkoako pertsona guztiei eskaintzea lan duin bat,
bazterkeria egoerretik ateratzeko, eta bazterkeria arriskutik ateratzeko baita ere. Ikusiko dugun bideo honetan bi testigantza dauzkagu, eta horiek ezagutuko ditugu, Josep eta Vanessa. Nunca tienes que perder la esperanza. La gente siempre tira para adelante y que un día estarás muy bien. Me llamo Josep, tengo 22 años, yo soy de Marruecos, parte de Nador, y llevo aquí en San Sebastián como 3 años. Y ahora estoy viviendo en un centro en Ategorreta. Llevo con ellos como 4 meses o 5. He pasado días muy difíciles y también días muy buenos, pero estaba pasando en la calle. Entre semana levanto, vengo al taller y después del taller vuelvo a un comedor a comer al mediodía y luego después del comedor voy a la EPA a estudiar. Cuando vengo a trabajar me siento que tengo algo ocupado, una ocupación, ¿sabes? Para llenar tiempo, tengo el tiempo lleno, encima no me quedo en la calle dando vueltas. Me siento orgullosa de mí misma porque he recorrido caminos, he pasado rachas malas, muy malas, y al final viene bien también tener ese punto de apoyo de la gente, aunque no sean familiares o... Bueno, trabajar exactamente con contratos, nunca he llegado a trabajar, pero bueno, he estado cuidando de niños, he hecho prácticas en limpieza. Pues vengo a ver si con esto puedo también tirar un poco para adelante. Llevo bastante poquito con ellas. Espero conseguir que me aporte un poco de más positividad en la vida, que tenga más oportunidades para seguir adelante. Al final este trayecto es un poco largo, la verdad. Me gustaría ser un poco referente a la niña para que vea que la ama trabaja bien, como todos. Que te apoyen un poquito y que crean en ti y que te hagan creerte a ti misma, eso es lo que cuenta. Que crean en ti, pide Vanessa. Elkarrekin Lanean lo que pretende precisamente es establecer un itinerario para que estas personas que están en riesgo de exclusión, están en situación de exclusión, tengan acceso a un empleo digno. Y esa es la estrategia. La estrategia es que un empleo digno sea el principal instrumento de inclusión de este tipo de personas. No solamente de las personas que están en exclusión, en riesgo de exclusión, sino que las que tienen también una formación, una baja cualificación, un contrato precario. Hay miles y miles de personas en el territorio que necesitan un apoyo, un esfuerzo, un refuerzo para acceder a un empleo digno. Ese es el instrumento que genera Etorkizun Eraikiz mediante Elkarrekin Lanean. Y hablamos de que con esa estrategia queremos establecer un sistema en el territorio en el que se implique toda la administración pública en sus diferentes niveles, desde el Gobierno vasco, la Diputación, los ayuntamientos, las agencias comarcales, el tercer sector social, las empresas industriales, el resto de empresas en el territorio, para constituir un sistema para dar futuro, para tener esperanza de integración, de incorporación a la sociedad, de inclusión a estos perfiles.
se están constituyendo las mesas de trabajo a nivel territorial y a nivel comarcal del Elkarrekin Lanean, y en julio de 2021, el mes que viene, estará absolutamente, totalmente desplegada la estrategia. Estamos hablando de una realidad tangible que se extiende al conjunto del territorio, a todas sus comarcas. Es un enorme activo precisamente para Josep, para Vanessa, para este tipo de personas, para estas personas. Pero también aborda un desafío social importantísimo, cuál es la lucha en contra de las desigualdades sociales. Eso es un instrumento del Elkarrekin Lanean fundamental. Y es un instrumento muy importante para luchar en contra del creciente populismo xenófobo. No estamos hablando de una confrontación dialéctica, estamos hablando de constituir un ejemplo, un caso en el que se produce una inclusión de las personas, de todas las personas en un territorio, mediante la colaboración y la cooperación de todos los agentes del mismo. Estamos hablando de un sistema. Bigarren kasua aipatzen ari joana, lehenago Jose Naziok aipatu du mobilen kasua, eta nik eramango du pizka baita ere kasu konkretu batea, ez? Ez nijoa izenik ematera, baina mobiletik esan digute, badaukatela harremana enpresa batekin, enpresa tipo bat Gipuzkoan, ertaina, 100 bat langile, produktua daukana, nazioarteratu dagoena, beraz lehiakorra dana, baina aldi berean dauka sektorea, automozio sektorekoa da, eta bere piezak eta bere produkzioa batipat konbustioko motorretara dijoa, autogintzan konbustioko motorretara. Mugikortasun guztiaren, mugikortasunaren aldaketa guztiarekin eta elektrifikazioarekin, enpresa horrek krisi bat bizi du. Bere etorkizuna zalantzan ikusten du. Orduan, mobilekin dauken harremanean, mobilek eskaintzen dio bere produktuen diversifikazioa, bere ekoizpenaren diversifikazioa aurrera ateratzeko ezagutza bat, ematen dio baita ere gida bat horretarako, estrategia bat, baina eskaintzen dio baita ere sistema bat. Mugilek dakizuen bezala, eta Jose Naziok aipatu duen bezala, behin-behineko egoitza Tolosan dauka, Usabolgo poligonoan, 23an dagoeneko izango daia Zubietan azken egoitza edo, behin betikoa, eta orain momentu honetan, balin badauka, bateri elektrikoetan laborategi aurreratu bat, Europa mailan referentzia dana. Hortik aurrera nahi dugu baita ere, hidrogeno pilaren teknologian eta baita ere powertrain eta motorrenetan baita ere ezagutza aurreratu eskaintzea Gipuzkoako enpresa guztiei eta gainera inguruko enpresa guztiei baita ere. Beraz, mobilek baita ere enpresei eskaintzen die sistema bat. Ez da bakarrik estrategia bat, da sistema baita ere bere eraldaketarako. Eta hirugarren puntua, labur-labur aipatzearren, nik ez nuen ahaztu nahi, da gure hizkuntza euskara eta bere normalizazioa. Gu garbi daukaguna da, une honetan euskara bizi duela bidegurutze bat, eta euskalgintzako sektoreak horrela azpimarratzen du. Euskararen erabileran dago erronka nagusia, eta hor, guk daukagu proiektu bat, laster urrengo hilabetetan, aurtengo udazkeneako ja martxan egongo dena, eta da hizkuntzaren erabilerarako, hizkuntza berrikuntzarako laborategi bat martxan jartzea. Eta hor egingo dugu baita ere, egin duguna da estrategia bat finkatu, euskalgintza sektorearekin landu, eta hor ere nahi genuke sistema bat edukitzea. Ez, laborategi bat eskaintzea, sektore guztiari eta gizarte osoari hor aurreratzeko euskararen erabileran. Guretzako proiektu oso kutsuna da. Eta guzti hau posible izan da, orain arte, gu daukagun lurraldea daukan izaera komunitarioaren gatik. Lehenago Juan Carlosek aipatzen zuen, ez? Ea krisi honek erakutsi digun garen honena, edo erakutzen dizkigun baita ere, no estas vergüenzas, ez? Esaten da bezala gazteleraz, ez? Denetik dago, baina nik sintesi bat egitearen edo irakurketa orokor bat egitearen nik esango nuke gure lurraldeak bere izaera komunitarioa agertu duela krisi honetan. Eta Gipuzkoaren balioak atera dira eta indartu dira prozesu guzti honetan. Gure balioak zeintzu dira, gu gerala lurralde industrial bat, hori aipatzen dut behin eta berriro, beraz izaera industriala, ekintzailea, lanaren kultura oso barneratu daukagu, elkartasuna, elkarrekiko konfiantza, hori daukagu eta hori landu behar dugu, ez dezagun galdu hori. Eta baita ere, kasu honetan pandemiak asko eragin dio,
elkarrekin daukagun harremanari, kontaktuari, inkluso kontaktu fisikoari, ez? Guk gure komunitateak oinarri hori dauka. Guk tabernetan, ostalaritzan, jatetxeetan, kalean, dendetan daukagun kontaktua bata bestearekin. Hori galdu dugu. Eta hurrengo hilabetetan, gure komunitateak nik uste dut arnaz hori hartuko duela, ez? Pixkanaka berreskuratzen joango gara harreman hori. Bata bestearekin begiratu eta harreman hori indartzeko parada daukagu. Eta beraz, berriro esango dut, eta bukatzea nijoa, guk daukagun eredua, eredu propioa da, Gipuzkoako eredua, da krisialdi honetatik eta palanka importanteena pandemia horri aurre egiteko eta gainditzeko. Azken hilabeteak oso gogorrak izan dira gu guztiontzako, denentzako. Topera ibili gara, borrokan aritu gara buru belarri, denak bakoitza bere arloan. Eta orain da momentua, Gipuzkoa indarrez abiatzeko berriro. Arlo ekonomikoan, gure ekonomia eraldatzen jarraitu behar dugu. Gizarte desberdintasunei aurre egiten jarraitu behar dugu baita ere. Eta datozen belaunaldiei etorkizuna eskaintzeko parada daukagu eta aukera daukagu. Lehenago aipatzen zen, guk jartzen ditugula personak erdigunean. Eta gure helburua da Gipuzkoa izatea lurralde bat nun persona guztiek edukiko duten alde batetik zaintza sistema egoki bat, beste aldetik enplegu duin bat, eta baita ere etorkizuna guztiontzako, persona guztiontzako. Horiek dira gure ereduaren eta gure mezuaren elementu nagusiak. Persona guztientzako Gipuzkoan. Como decía, estos últimos meses han sido durísimos para todos y todas, durísimos. Hemos tenido que estar en la pelea, cada uno en lo nuestro, y muy centrados y prácticamente sin tiempo ni actitud mental para otras cuestiones. Es el momento en el que necesitamos que Gipuzkoa se relance, el conjunto del pueblo vasco se relance, pero concretamente nuestro territorio. Y debemos relanzar el territorio en el ámbito económico con la transformación de nuestro tejido industrial y empresarial, reactivando la pelea, la lucha en contra de las desigualdades sociales y también con un trabajo intenso para establecer los pilares del futuro del territorio de Gipuzkoa, mirando siempre al futuro. Como decía, colocando y ubicando a la persona en el centro de nuestro quehacer, para que Gipuzkoa sea un territorio que garantice que todas las personas, todos los hombres y mujeres del territorio, en primer lugar, tengan una protección adecuada, en segundo lugar, tengan un empleo digno y en tercer lugar, tengan futuro para todos y todas. Ese quehacer, ese compromiso colectivo e individual tiene que marcar el futuro del territorio de Gipuzkoa. Nik bukatzeko esan, lehen aipatzen zan ez, ilusioa, ambizioa daukagu, arnaz hartzen agira pixkanaka, eta etorkizuna enfokatu behar dugu, etorkizuna eraikiz aktibatu behar dugu. Nik arlo horretan konfiantza osoa daukat gure lurraldean, konfiantza osoa daukat aterako garela krisitik, baina dei bat egiten dizuet, zuen konpromisoarekin jarrai dezazuela, elkarlanerako konpromisoa. Nik garbi daukat, elkarlana dela etorkizuneko hazia, elkarlana da etorkizuneko hazia, eta elkarlanean eraginezta sakonduz, nik garbi daukat, Gipuzkoak baduela etorkizuna. Gipuzkoa tiene futuro. Eskerrik asko guztioi.
Jaun Andreok, besterik ez, konpromezu pertsonala eskatu zaigu, bukatzeko hori bai, eta konpromezu pertsonal honen keinu bezala gauza bat proposatu nahi dizuegu. En esas cajas que han encontrado, pues hay un papel y nuestra propuesta es que escribamos en ese papel lo que cada uno de nosotros está dispuesto a aportar a este proyecto colectivo que es Gipuzkoa. Norberak jakingo du zer aportatu dezake, norberak pentsatuko du zer idatzi nahi duen, baina asmoa da idaztea, gordetzea, baina ez kajoi jun batean, haziak ura eta argia behar duelako. Eta hori present euki eta pentsatu zer bakoitzak zer aportatu dezaken. Con esa invitación al compromiso vamos a terminar. Mila esker zuen arretagatik eta seguro urrengoan begiak ikusteaz gain irribarrak, sudurra, hoa eta gainontzekoak elkar ikusiko dugura. Urrengo elkar topaketa ezberdina izan dadin. Mila esker denoi eta egun ona izan, aio.